Spomenuo si da tu već krajem 1941. godine dolazi do tog tinjajućeg građanskog rata. Kada u stvari dolazi, pored ove borbe protiv okupatora i njihovih saradnika, kada dolazi, da li postoji neki datum koji bismo mogli da uzmemo kao početak građanskog rata u Srbiji? Ja bih za datum od počinjenja građanskog rata u Srbiji uzeo 1919. godinu i osnivanje Komunističke partije Jugoslavije. Jer je ona... Da li je tačno da je ona 1920. godine već planirala da izvede revoluciju sličnu onoj koja je izvedena u carskoj Rusiji? Ne samo da je planirala da izvodi, nego je sve ono što je na terenu radila i akcije koje je pokretala, sve je govorilo da stvari idu u tom pravcu. Generalni štrajk železničara, štrajkovi sindikalne organizacije, akcije nižeg intenziteta, protesti, paralisanje države koja je ranjiva, koja je posle Prvog svetskog rata i pogotovo koja se posle velikih žrtava našla i na udaru okolnih država revizionista Versajskog mirovnog sporazuma. Imaš apsolutno slabljenje kapaciteta te države i njeno paralisanje. A onda i opredeljenje za terorističke organizacije, zvanično opredeljenje. 21. ubiju ministra unutrašnjih poslova.